Azbukvar. Maca. Tako je, šta još ima? Te torta. Tako je, koja još slova znaš? Šargareva. I šta još? Njunjuška. Azbukvar. Kao prvo, sadrži 35-godišnje iskustvo mog rada, svakodnevnog rada sa decom. Zajedno sa njima stvorio sam ovaj azbukvar. Ja sam učitelj Joca. Broj 2. Bogato sam ga ilustrovao, gdje imamo svih 30 slova, 30 stranica, gdje je sve što se nalazi na ovoj stranici sadrži stručno i tačno odabrane pojmove koji u sebi imaju na početku, u sredini ili na kraju to slovo, taj znak. I na kraju sačuvajmo najveće blago i bogatstvo, a to je naš jezik, jasnost i pismo. A tu je broj 3 iz slovarica koju sam specijalno konstruisao i pripremio za podsticanje razvoja fine motorike, sinapsi i jasnosti misli, aktivnog i pasivnog složenog čitanja, trajno i kvalitetno. Potražite na mrežama Uča Joca Azbukvar. Naručite ovdje. Ispratite uputstva i slobodno pitajte sve što vas zanima. Jezika. Dobro. Lepir. Jer. Jaki. I a.